እንደህጉ እና ፓስተር አሳልፉም እንዴት ላድርገው ግን መላክ ፈልጋለሁ ብዬስ ምንም ነገር ሳይነካ የማንም እጅ ሳይነካ ያልፋል ይሄዳል ነው ያሉኝ። በጣም ሰግቼ ነበረ እና ልጁም ይዞ የሚሄደው በጣም ተከራክሮኝ ነበር። ሌላም እቃ እኔ አዘጋጅቼ ነበረ እና እቃ ውስጥ ሻንጣ ውስጥ ደብቄ እዛ ውስጥ አስቀመጥኩኝና የራሴን ሁለት ለነሱ አስቀምጬ አንድ የራሴን እዛ ላይ ጨመርኩኝና ማንም ተግዳሮት እዚህ ፊት ለፊት እንዳይቆም ብዬ ጸለይኩኝ። እንዳልኩኝ ልጁ ይዞ ሄደ። እዛም አልተፈተሸም። ምንም ነገር ሳይሆን መድረስ ያለበት ቦታ ዘይቱ ደርሷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን አድርጎልኛል፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው ያለችው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ያሳጠርኩትን ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሰዓት ለመቆጠብ ያይል ነው። እሺ ዋቄ ገለኒ ጉዳይ ነው ሚዱር አንዱስ ነው ዋይ ለፈከና ዋቄ ይሁን ገለቴ ፈናና ምን አጥተከራ ሁና waaqayyoota akkaataa addaatti iddoo kana jira. Dhiifama naa goote yoo isin turse olitti qabeen dhufe sababa ta'eef oduu dhiyaate dhufe hin beeku. Naannoo fagaatoo gabaabsaa ol ba'ee hin beeku jechuukooti. Abjuun abjoodhaan ture waa'ee lafa kanaati. Abjuu kana sadiin abjoodha. Iddoo waa malee deebisee na abjoochisanii jedhanii har'a dubbachuu irra jira jedhee. Isa gaafa jalqabaa abjuun abjoodhe sana ofii koo irratti abjoodhe jennaan. Obboleessa koo Isaayyaasiin immoo akka mammaasaatti fidee naa hiisise. Isaayyaasis makanaa jechuudha. Isa keessas akka mul'ati jiru naa gale gaafa sana akka ittiin kadhee dhiphachaa jiru irraati mammaasa sanaan fidee deebise waa'ee ija isaa utuu abidda qaammatu baname sanaati warri gaafa sana turtan. Isa kanaan naa hiikameen gale isaan dubbadhu. Amma immoo itti dabalee guyyaa biraa saggooma paasterii fayyirra ba'aa wayiitu jira. Wantichi humna isaanii olitti ta'a gaafa sana. Fakkeenyaaf giiftii waqta sana taa'u turanii utuwanii itti muunna irra jiran kadhadheen dhufe etuun itti himiin dura dhuga ba'umsa ka'an jaalala haati keenya tokko harmee seenaa fa'aa jechuudha warra baay'ee dhugaa ba'an gaafa kaanii dhugaa ba'anii waldhaansoon lolaa gara isaaniitti gadi lolaa tokko dhugaa ba'an gaafa sana isuman arge sana dubbatan isa dura garuu dhiifama kanaan darbe paasterii takka sedhutu xiksii kana naa kenname. Har'anni waldhaansoo sin qabu sinirraa kufanaan jedha. Xiksii kana naa kenname itti deddeebi'ee jilbeenfadhee jennaanis kanuma naa kenname jedha. Shinti beetii dhaqee deebi'ee dhufnaan immoo sirraayyuun kufanaan jedha. Waaqayyoo jedha. Bakka nan mirkaneeffadhe. Abjuu sana mirkaneeffadhe garuu waama fedhee itti muunarra jira jechaan ture. Utuun akka jedhu haati kun ka'anii waa'ee waldhaansoo sanaa dhugaa ba'anii waldhaansicha akka isaan jedhanitti irraa kufeera. Ameen. Waaqayyo si agana turen amma sabbifachuu dhiisetti mootuman jedhu namoonni naa kadhadhaa jedhanii ol yaa'u. Al tokko laa wanti qirna godhanaan keessatti iddoo kanatti wanta amantii nutti hir'isu bishaan sila dabatee nutti irratti nuu kadhatu. Zayitii irratti kadhatanii nuu kennu. Dhukkuba keenyaaf nuu kadhatanii hir'ina qabna hundumti kennu. Garuu ammayyuu ganaatti deebina gara paasterii. Gaafa sana utuu yoo hin dubbatamne ta'e akka itti mul'atee hundumtuu naa kadhatu. Nama ilaalu nama sila bishaan kadhatamee fidarratti. Nama sila zatiin irratti kadhatamee kennamee fida yookiin footoo baatee dhufa yookiin waan tokko jedha. Namni kun namuma akka keenyaatidha. Kaabachuu dadhabuu danda'a. Hafuura keessa yoo jiraate iyyuu isheen kun qirna gooteen giiftiin attamiin waraabchi wayiin abjoodhe dhufe itti muunna irra jira jedhee yaade garuu waan isaallee dubbatameera maal itti miidheemedha. Hin dandeenye masa namni madde dhiiseen sakkee waaqayyoo magaalatu inni sun raawwateera. Edammoo abjuu akkasii abjoodhan ture. Akkuma kan sabni kun ta'a gaafa obboleessi koo keessa fiigee akkasittiin akka itti qabee hundumaa kaasee lallaba sana lallabutu natti dhufe. Nyaata wayii nyaata sabni kun hundumtuu nyaata isa gaafa galataa natti fakkaate yaadeen ilaala. Garuu isa miti deebii amma sana abjoodhe nyaata fudhatee taa'ee sabni kun namni ta'e keessa deemee maaltu sitti hir'ate maal isinii godhu jedha. Akkuma har'a obboleessi koo keessa fiigee akkasittiin ergaa nama biraan gahaa jiru waratti maalitti isinii dabalu nama jedhu argamtu. Maayinni waaqayyo har'a maaltu ta'a laata? Nyaati kun maayinni laata jechaan dhufe. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u naa dhugoome inni kulisan qabadha. Dhugaan isiniin jedhan abjuu kana jeerchii koo keessatti akka kana deddeebi'ee hin abjoonne jeerchii keessattis abaalii ta'ee jiraachaa jiru keessatti jechuudha. Lafa kanarra humna jirutu akkasitti gara koo fidaa jira. Kana mirkaneeffadhe kanaaf waa'ee humna lafa kana jiru galateeffadhaa isiniin jedhe waaqayyoof galanni haa ta'u. Inni kun isa kana fakkaata galateeffadhaa kan jedhu. Ji'a darbe immoo
footoo tokko fidee yaada ture yaada paasteriin faa nama obboleettii hiriyaa koo tokkotu yeroo dhiyootti hin taa'utti natti beektee dhukkubsatti turte. Dhufuu hin dandeessu hojiidhaa fi innaan footoo keenyatti kennu jedhe footoo ishee fidee paartineerii ji'a isa darbee jechuudha. Innaan fudhadhee dhufee duukaa gadi ba'ee paasterilaa footoo kana namni kun dhufuu hin dandeessu kan taarotii dhukkubsatti waaqayyoon kadhadhaaf jennaanii akkasuma muka qabatanii jira dhaabatanii ilaamee xaanii dhuftee dhugaa baataadha. Wanti kun hin baqa keessaadha. Akkuma waaqayyo jalatti hin baqi. Namni waaqayyo ta'e. Obboleettiin koo torban lama boottu. Bishaan zayitii irratti katames dibadhutti hin jedheera zayitii mana jirus. Hin dibatte amma ciraatti iddoo isaa hin jiru nan fayyeetti. Torban irraa fideen dhufe dhugaa ba'uu sodaatti. Nama sagaltu jira dhugaa ba'uusa baatee kan jiru. Kayyaati keessa jirtanaan utuma lakkaa'u namni saddeet ka'ee kan ishee hafe. Bakka isheen dhiphisurra gaafa isheen hin jirre dhufe dhugaa ba'a. Akkuma namaati waan ta'eef jedhee nani har'a fudhadhee dhufe obboleettiin koo kun naa fayyiteetti. Itti dabalee amma immoo waanuma qabdan irratti kadhadhaa jedhamee ture ji'a darbe keessatti an moobaayilii koo fuudheen ajajatti baasi jedheen kadhadhe. Birrii 11,000 barbaadan ture dhimma ta'eef. Waaqayyo utuu hin beekin nama bilbilas naan bilbillee ajaja baasee karaa lachuu baaseetu birrii sana naa cufe. Dhimma sanatti darbe malee birrii sun harka koo hin geenye. Garuu kurnoonsa kan waldaa kanaati. Kanaafanii eebbasaa kan waaqayyoo fidee dhufeera. Mee olitti qaba waaqayyoon naa galateessa. Eebbisaa obboleettii keenya. እህታችን አሁን የተናገረችውን ባጭሩ ልናገር። የተናገረችው በብዛት እዚህ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ህልም አይቼ ነበርና ፓስተር ላይ ትልቅ ሸክም ሲሸከሙ ነበር ያየሁት። እኔ እናገራለሁ ብዬ እያሰብኩኝ አንድ እናት ከዛ ተነሱና የዛሬ 3 ሳምንት ነው እንደዛ ቀድሞኝ ተናገሩና ሳልናገር ገባው ቅር እያለኝ ድጋሚ ደግሞ ትናንት ማታ ህልም አይቼ መጣሁ። እንደዚህ ብዙ ሰዎች ቁጭ ብሎ እንጀራ ስበሉ ነው ያየሁት። ቅድም ወንድማችን እየተሯሯጠ ሲያገለግለን ልክ እንደዛ ነበር ያየሁት። እሱም እውነት ነው እግዚአብሔር እንዳሳየኝ እግዚአብሔር ዛሬ ምግባችንን አቅርቦልናል ነው ያለችው። ሁለተኛው ደግሞ የፈውስ ነው። እቴ ክንታሮት ትታመም ነበርና ለሷ መጥቼ አጸልዬላት ነበር። እዚህ መምጣት አትችልም ብዬ ፎቶ አሳይቼ ለፓስተር ይቀልጣል ብሎ እንዳሉ ቀለጠ። መጣ ግን አልመሰከረችም። መጣ የዛሬ ሳምንት ፈርታ ገባች። እኔ ግን መጥቼ በሷ ቦታ ሆኜ መስክሬያለሁ። ሌላ ደግሞ ባጀት እፈልግ ነበር 11,000 እና እግዚአብሔር ወይ ይሄን ነገር እፈልጋለሁ ብዬ አካውንቴ ላይ አጸለኩኝ። እዚህ እኔ በማላውቀው መንገድ እግዚአብሔር ዘብቶልኛል፣ እሱም ሆኖልኛል። የእግዚአብሔር ቤት ደግሞ ይዤ መጥቻለሁ ነው ያለችው። እግዚአብሔርን አመስግኑላት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደደብደኒ ወለካኖ ገሌ ራተሚ እንደደቢናሺ መካኑ አቀዮ ከኔ ፈሚያተው አንድ እርጋ ፊደል ፌራ ኦቦሌቲ ኮቱ ነብረ ጅራተ ቱሬ ፓስፖርቲ ባፈቴ እንዴም ተንጀለሚ ቃፍ ቅዳሜ ሼፍ ዋመኒ ተጉሼ ከራጌሱ እንታኔ ዴቪ ሼቲ ጀደን አቺ ፓስተር ብረዴም ነና እንጀት ፓስተር ብረዱፍነስ ፓስፖርቲ ሼፉቴ ፓስተሪ ተጉ ከኒቱ እንዴምታ ነንራንፈቲን እሞ ጀረን ፓስተር እንዴምቴ ውያ ክብተታት ያሲት ጸላሜቲ ቅዳሜ ገነመ ዴምቴ ሰዓቲ ሰገሊቲ አቺ ጌሴ አሲት ክፍያን ሁሉ ከፈለሜቲ ከንሼን ዴምቴ ቱርቴ ጎች ጌስ ባቲ ተኮ ጎጀቱ ከባቲ ለማ እሰቲን ኡፍቴ አሲት ከፈለማ ባቲ ለማ ቦደ ክፍያን ከንሲፍ ከነሙ ሼቲ ጀነን አከስናን ጀደኒ ጀት ጀናን ሆማ ሚቲ የወጀዱ እንቀቀብዳ ኦብሲን ጀ አቺ ጀለም እርገሳኒፍ ቶሎ ጀቴ ቦዳ ብሪ እርጊተነት አማ ሚንዳና ከነኒሩ ሚንዳ ባቲ ተኮ ጌሲቲ ወልዳፍና ገልሲ ከነረገ ሄራሰ ከነ ቦዳፍ ሞ ሳር ከሳኒ ገሌ ሞነ ኦወተን ከነስ እትና ሂሚና ፈጸላሙ ጀቴ ከናፊን ከና ፊደል ፈን ፓስተር ከረዳቴ ሪፌሪ ከረሳኒ ተንበሬስ ኤጥሳ
ደፍቀኬ ኦርምኛቲን ሄዳን መቃ ኢየሱስን አርካፉን ይራይዳ አሜን። እህታችን የተናገረች እህት የነበረች አረብ ሀገር ለመሄድ ብላ መንገድ ስትደርስ የደወሉላት ሰዎች ተሰርዟል ከዚህ በኋላ አትሄጂም ብሎ ሲሉኝ እዚህ መጥቼ ፓስተር ጋር እዚህ መጣ ማለት ነው ስታጸልይ አይ ትሄጃለሽ እዛ ስትደርሺ ግን እንዳትረሺኝ ብሎኛል ፓስተር አለች። እግዚአብሔር እንደተናገረው እህታችን ሂዳ አሁን የመጀመሪያ ደሞዟን ልካለች። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው ያለችው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ገለንት ዋቀዮ ፋተው ዋቀዮ ሰገለታ ለፈካና ዳሪ ገለናቶ አንሲ ጉያ ገለታ ሰማስ ፌንቱሬ የሮሰነጁ ጫሎ ፕሮጀክት ያ ነሞኒ ባየን ቤክቱ ዱጋ ባደ ትርቴ ለፈካነት እናኒ አጀኒት በየድ የምትያስ ጋፋ ደምቱ እንዱምቱ ነጋደ ጀዴ ተገኝ ይችላል ጋፋች ጌሱ አካሲ ረቅጤፊ አካች ጌሱን ታውዲድ እናች ጌሱ dubartoota 23 jiraach biiroo acheechu hojii dhabanii ji'a 3 ji'a 4 lakkoofsantu jira jette. Innaan namicha yeroo asii ergu dubartittiin si barbaaddi filatamtee taatee ishii teekee ispoortiidhaan achii si fudhatte jedhe. Ganna ittiin hin jirtu jettee gaafa dhugdu. Warra biiroo birattan boqoddettee ganama san naa dawwalte. Qidaamee galgala deemtee sanbata sa'aatii 9 irra naa dawwalte anoo biirottan boqoddee namni hin jiru jette. እና ዋቀዮ ጅራይት ማንኒሴ አመከነ ናለ ወለ ቶርቤ ተቆቴስ ቶርበን ሽንዴ እንተሰነቲ ቀዳሜ ገነማ ካይን ደወለ ቁርባስ ሺርክ ሰና ደወለ ጋፈን ጋፈዱ ማልታት ያከሰተ ዝናሽ አንደወለ እንጂ እናኒ ኦጂ ገልቴቲ ዳታን በኔፍ ጀሪ ማለ ኦጂ ገልቴቲ ናንጀለ ና ሶበን ዋቀዮ ኒ ነመሶም ደሞ በከሳቲ ነመንገቱ እናን ኦዲሞኒ ሳንታይ ዲበዱ ማፍ እንደወል ትረና ቢሮ ደቀሲ ደወልቺ ሳና አንጀለሽ እንጀለ አንዲሴ ኦዲሞኒ ሰየጉሽ እንደወል ይሽኔ ጁራደ ወልቲ ጆልያቺ ወጂ ደመነ ነማቲ ባኒ ብሪን ቀበኒ ዋንቲን ካርዲ ሙተተን ቀበኒ አኮ ደዶ ሰንጅራቾቹም ቢዲሮ ቆንቆቲኑ ከነኝ እና ዶሳ ሊፈቱ ጆልን መነ ነማቲ ባኒ ነብረ ደፈደተ ስልኪ ለማናደው ጉርባኖ ጨልመ ደነ እርጊያኖ ወጂ መደን ታይ ዝራድ ባየን ሊፈዳ ወቶን ገለቴ ፈደ ዝራዴ ጉያ ገለታ ምን ገለቴ ፈነ ጀሬ ነው ወንጀቶሪ ይሰቱ ሙደ ግዲ ነርገናል እና በቀዲስ ዋቀዮ ጅራጀኒ በይራቴ ዋቀዮ ዴጊን ጀዴሺ ጀጀቤሰነኒ ሰይሰትስ ዴቢን ደወል በቃ ዴቤ ደወለ ማልን ጀላ ዋቁማ ከለቹትን ከወዶን ሳንይበዱ ወደሽና እንደወሊን ጉያን ገለታ ገ አኖ ጆሌ ኮቀቤ ገለቴፈቹን ቀበጀለ ከሱማ ብራስ ደበለዴ ዋና ነርከቲ ቀበደስ ጅራ ጋፈመነ ኮቲባው ታክሲን ደንጅሩ ምሪቃታ ተቱሬ ለኒ ባይ ጆሌዎችን ከራራት ዲበቻ ቱሬ ሰዓዲ ሸኒ ወለካን ታጋፈነ ነስገው ቦታ ደቤ ጋራንታይ በረንዳ ጉባችሁ እና ሚሳ ቀበኔ ሚሳኛኔ ኦቱመንታው ፓስተሪን ፋግዱ ደደቡ ሰበግዱ ኦቱመ ደደቢያ ጅረኒ በከነኒ ታውት ዱፈኒ አደ ኮነ ዳኒ ቱረን ነርኩተኒቱ ነብረ ደርበኒ የሳዱፍቴና አንጀለኒ አከን ዲበዱ ጎፍታኒን አርገቹ ባየን ዲበድ ዲብነ ብራስ ቀባ ገናኑ ጋባሰስ ዋቀዮ ጅራ ራወተ ጉያሳ እና ነቶን ከናን ዲበዱ ኢሳነቲ ዱበተኒ አይ ወይ ፉነቱ kan pasterin duramo malchechan ture esu mattalarge san kadachi fatta jechan ture kadachi fu ma homi wandin qaba fude galun qabu jede to murte fa isa bode ba dufani isan gafa ammas naannani deebiyan tigirratti dhageetanan isan tuqe paster akkasina makkasille fiden dufe jeden isanitti mat waaqayyo sana episune njinne na kadatan inna na kadatani gafa amusi hoji galtiin anjala inni sana kadatan maksanyo gaafa musi sa'aati sagalii walakkaatti na dawwalte dubartoota san keessa filatame hojii galeera waaqayyo na galate galanni guddaa waaqayyo taata madaa baay'ee qabdi mucaan kun waaqayyo abbaan gaafa nama gate haati gaafa nama gate gooftaan nama gatu waaqayyo hojii kenneefi maatii gaariin argadhe iddoo gaariin jira waaqayyo na galateeffadhu adaraa naan jette anillee galaticha ofirra bubbulchuun koo walitti qabee tanan dhugaa ba'a jedhee tanan malee diduu koomiti guyyaadhuma sannaata yaa musiidhuma sannaata isaan maaksanyoonaa kadhatanii ani garuu galaticha halkan daabjuu kootitti tan qorame galaticha ijoollee lamatu ture ijoolleen suni tokko ollaa kooti daana xiqqoodha daagaatii wayii keessa buute waan akka bishaanis natti fakkaata innaan ishiin gaafa buutu dhaabadhee ilaala hankoosuun gaafa buutuun duwwaa bu'e
kun waaqumatu natti agarsiise bakka odoon kee taate naan jedhe laata gooftaan natti gadde jedheen galata fidee dhufe kanaaf sabni waaqayyoon naa galateeffate. Mucaa kan obboleettii kee moo kan obboleessa keeti? Kan obboleettii. Adaadoo dhabni? Adaadoo. አክስት ናት ለእህቷ ልጅ የመሰከረችው። እህታችን ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር ሆኖላት ውጭ ነበረች። መታ መስክራ ነው ድጋሚ ተመልሳ ሄደችው። ከዚህ አጋጣሚ ወደ ስራ የሚልከው ልጅ አጣድፏት ነው። የምስጋና ፕሮግራም ሰኔ 28 ነው ብያቸዋለሁ። እሱን እንደውም እዚህ ማሳለፍ ፈልጋ ነበረ። እዛ ደግሞ ስራ የሚያስገባው ሰውዬ አጣድፏት ሄደች። በመሀል እዛ ስትደርሰው ምንም ስራ አላገኘችም። ብዙ ልጆች ስራ ፈቶ ተቸግሮ ነበር እዛ የተቀመጡትና ደውላልኝ ይሄው እኔ ስራም አላገኘውም ሰውዬም አላስገባኝም ብላ ስትደውልልኝ በጣም ነበር ተጨናነኩት። የምስጋና ፕሮግራሙን ደግሞ አልቀርም ብዬ እኔ ልጆቼን ይዤ መጣሁኝና እዚህ ውጭ ቁጭ ብዬ እያለሁኝ ፓስተር መጡና እንዲነኩኝ በጣም እየተጨናነኩ ነበረ። ባይጸልይልኝ እንኳን ጸልይልኝ ብዬ እጄ አናግሯለሁ እያልኩኝ ነበረ። ሄድኩኝና መጨረሻ ላይ ፓስተር ጸልይልኝ እንደዚህ አይነት ችግር ላይ ነው ያለችው ስራ አላገኘችም ብዬ ስነግረው ሐሙስ ትገባለች፣ ማክሰኞ ነበር ቀኑ፣ ሐሙስ ስራ ትገባለች ብሎ አለ። እሷም ሐሙስ ደውላልኝ ይኸው ስራ ገብቻለሁ እግዚአብሔርን አመስግንልኝ ሂጂና ብላኛለች። እግዚአብሔርን አመስግንልኝ ያለች እግዚአብሔር ይባረክ። ኢንፎርሜሽን አለችስ ዱራንስ ዋቀዮ ሰንበርጋር ገለኛተው ገባቲ ለማን ቀባት ኮካን ኮት ተኮከና ራቦቲ አስቲ ሚለኮት ነጉበት ወይ ሚለኮ ፋነኮ ከና ካሴ ባዬ ነጉባ አማ አበቹ ረዳውቲ ነምበር ሲሳ አምና አበቹ ረዳውቲ ነጉበት ወይ አስቲ በቀረጭ ሚለኮን ነጉባሬ ፓስተሪት ሜ ጋፋን ቀረጭ ፈቹ ጀሩ ሰቦደ ኩርኖ ዳቱማፍ ኩርኖን ከፈት ነው እንጂ አስማን እርጋን ቀባ ናንከፈለ ባይዘዌ ናንከፈለ ገሩ ዋንት ጥኖራን ራምስ እሰዲ ባገዲ ናምቢሳ ማለ ናንከፈለ ሲሬሲ እንፋናማ ጋበሰን ፓስተሪ ዳኒ ዩሞር በራና እንጀራ ያሳያሲን ቢተቆገላ ኡጉመን ባዬን ካይናን ከፈለ ዋንት ጥኖራ ናንከፈለ ዋንት ጥኖራ አስማን እርጋን ስሊም ቀቡ ማሊዳ ኩርኖ ያቹኒ መጻፍ ራጂ ሚልኪያሲ በቆና ለመሰዲያቱ ናኖ ከናዳ ነሳምተኒ ሀቱ ዩሚዲ ሳሞቹን ሁምናን ዋነ መርካ ፍረቹ ነሳምተን ዋንጀሉ ወሪ ሆጂ ሆጀተን ዋቀዩ ዋን ሽኒ ከነራ ኩዳን ኬሳ ቶክ ከፈላ ሳሙ ዋቀ መነ ዋቀዩ ኢንሳሚና ከናፍ አነስቲ ቀልቢ ጅረደናን ቀልቢ ጅረደ እርገሲ ካሴ ዋቀዩ ነገርጋሬ ዋንደን ረጅሩ ስሬፈቻ አንዴሜ ዋቀዩ ፈገለቱ ሚሊኮ ስካሌንኮ ገረኩን ስነሩ ኩባቱሬ ሚሊኮ እርገሲ ነፈየራ ዋቀዮን ናገለቴፈታ አቱማኒሞ ካሌንኮ ገረኩን ስነሩ ኩባ ዋቀዮ ዋምባይ ኪሰነ ደበርሲ ወጋ ኩዳን ዱናኖ በረኩማ ለማፊ ኩማ ለማፊ ለማናኖ ከሲ ጨረሪ አንደሩ ተበራ ገረኩኒ ኢሰስ ዋቀዮ ከነፈይሱ ነማና ኢሰጋነስ ናገረዳ ከብራን ካና ወራቆ ትያስመ ጅት ከውደ ሱዳቴ አንጋፈሰና ዱኔ አይመርቶ ያጅለኒ ገደሜሰ ከከነ ከሰ ገድስ ወራና ኩባ መነ ያላ ወደተሞ ኦፕራሶኒ ለከታቱ ቢዮ መታደለ ካምፓይቱ ምቲ አንጀመቴ ሰገለነትበ ዋቀዮ ፈገለቱ እርገሲ ነጋ ዳርገጋብሰና ስትከረተሜቢ ከውሴ ሶዳቴናን ወደ እሰኒስ ከምበራ ረኮ ብራ ቀብዲ አመስ ዋቀዮ ሰስ ዋቀዮ ከሴ ፈይሱፊ ዋቀዮና ከረዳ ወልመት ቀባሞ የሮት ዋቀዮ ገርጋሬ ዋምባዬ እስከለፈ ከነት ነትሩበተ ሜራ ኢሳ አራ እንድራጅ ነትሩበተ ከራ ፓስተሪ ዳስ ሚሊዮነሪ ዳዳና ነትሩበተ ኒሮ ዋቀዮ እንጎዱ ዋቀዮ አንጎዱ ፊ ሰከና ዋቀዮ ጋፈን ራወቱ ወልት ቀም ነዱ ጋባና ኡጋባይስ ጨሉመ ነቢቲ ዋንት በሸነነሙት ዋቀዮ ዋንጎደ ኢሳፍ ከነተ ይሱ ዋንጎኑ ቀሙ ከናፍ ወሪ ሂዳ አደዳ ቀብደን ወሪ ጋፊ አደዳ ቀብደን ወሪ ቢደኒ ዱፍተን ባኬ ሰንገልተኒ አከገልተን አመና ዋቀዮ ደንዳዳ ከናፍ ወልመት ቀባ ዋቀዮ ነገልቴ ፈዳ ወቀስ ናይ
Abbaa mana garraamii qabdi iddoo bu'ee asaaf dhugaa waaqa. Ati carroomte itti giiftii koo dhugaadha kun. Isheetu fayyaa sagalateeffata. የምትፈወሰው እሷ ናት፣ የሚመሰክረው እሱ። ጥሩ ባል አይደል እንዴ? በእውነት በጣም የተባረሽ ገለኒ ዋቀዮ ፋታው ወንድማችን አሁን የተናገረው እዚህ መጥቼ በዚህ በኩል በጎኔ በኩል በጣም ያመኝ ነበርና ፓስተር ጸልዮልኝ ነበርና አስራት አትከፍልም ብሎ ሲሉኝ እውነት ይከፍል ነበር፣ ግን ከመቶ በታች የሆነችው ሽርፍራፏን እሷን አልከፍላትም። እሷ ነበረች እንጂ ከፍል ነበር።